Bismillah, elhamdülillah, vahda, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kur'an turalı ikinci hadisimiz. An Abi Musa radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Meselul mu'min ellezî yekra'ul Kur'âne mislel uturceti. Rihuha tayyibun ve ta'muha tayyibun. Ve mesel mu'minu ellezî la yekra'ul Kur'âne mislet temrati. La riha leha ve ta'muha hulvun. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر رواه خمسة. 5 muhaddis alımda rivayet kılganı Bukhari, Muslim, jana başkalar. Kur'an okugan, daim Kur'an okup жүрген момундун мисалын Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям mandaringe salıştırdı. Mandarin siyahtı dedi. Anın cıtı dağı sonun ve ta'muha tayyibun. Damı dağı damdı. Şirin bulat. Ve mesel mu'min ellezî la yekra'ul Kur'an. Emi Kur'an okuvagan. Kur'an okuvagan momun musulmanlar. Momun musulman ayal zatları. Kur'an okugan emes. Kur'an açıp kızıp görgen emes. Kur'an okuşka kızıkpaganlardın misalın Peygamberimiz kurmaga salıştırdı. Kurma siyahtı deydi. Anın kurmanın cıtı çok, birok damı son dedi. Damı şirin bolat dedi. Emi Kur'an okugan, daim koz kıraatlarga salıp, ündörü bile koz münafıktın, Kur'an okugan münafıktın misalın Peygamberimiz rayhan çöpkö misal kıldı. Rayhan çöp siyahtı. Anın cıtı burkurap sonun cıttanat, birok damı açu bolat dedi. Emi takrilik Kur'an'daki okugan emes, Kur'an okuştu bilbegen münafıktın misalı, anın misalı Hanzala degen, no çöl taraftarda Hanzala degen bir çöp siyahtı. La riha leha ve ta'muha murrun. Anın cıtı dağı yok, damı osu açu dedi. Oşun için urmatlı Müslümanlar, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, Kur'an okugan adam mandarin siyahtı. Anın damı dağı sonun, jiti dağı sonun. Kur'an okugan momun menen barlaşıp süйлөшө turgan bolsoңуз, al sizge Kur'an üretet, başkalarga tasir etet. Koz kıraatı menen adamlardı dinge tartat. Emi siz Kur'an okuştu bilbesеңiz, momun musulman bolуп Kur'an okuşka kızıkpasaңыз, sizdin misalınız kurma siyahtı. Siz menen süйлөшөт, siz çınçılsız, amanatköysüz, hiç kaçan kıyanat kılbaysız, жақшы адамсыз, бирок сизден бирөө пайда ала албайт. Мындайчадан Kur'an окуганыңызда таасир болбой калышы мүмкүн. Эми намаздарда көп инсандар бар, мунафыктар бар да, таш үндөрү коз, Kur'an'da окуса бир ыйлагың келет, артында туруп намаз окугуң келет, бирок шарият эрежелерине амал кылбайт. Же болбосо көп сүннөткө ээрчибейт, жалган сүйлөйт, анча-мынча кыянаттыкты кылат. Мындайлардын мисалын Пайгамбар райхан чөпкө салыштырган экен да. Аны менен мамиле кылсаңыз ачуу, андан этият болушуңуз. Эми такыр эле Kur'an окушту билбеген, Kur'an эмне экенин билбеген мунафыктын мисалы Ханзала чөпкө окшотту. Ал жыты жок. Аны менен мамиле кылыштын кереги жок. Эгер мамиле кылсаңыз, анын дамы ачуу, андан этият болушуңуз керек. Сизге кыянаттык кылып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн урматтуу жамаат, биз Пайгамбарыбыз мактаган мандарин сыяктуу болушубуз керек. Буркураган жыт чыгып туруш керек. Анан биз менен мамиле кылган адам, мына чыныгы момун мусулман ушундай болот деп биз менен сыймыктаныш керек. Ошон үчүн Kur'an окуганга кызыңыздар, Kur'an окуганга балдарыңыздарды, кыздарыңыздарды мечиттеги устаздарга, молдокелерге берип Kur'an окутканга кызыктырыңыздар. Жаш кезинен Kur'an окушту үйрөнө турган болсо, иншалла Kur'an бул балдарыбызды, кыздарыбызды тарбиялайт. Kur'an окуп өзүбүздү дагы тарбиялайлы. Ва ахири дa'wana анил хамдулиллахи раббил аламин.